Tēnā tātou katoa. We're coming live here at Te Manu Korihi hapu o Waimarai, ko te Tikaroa Māui. Ko tūtiri te hi kaupapa, he kaupapa rongoa, kei konei a Billy Estill, ki te whakamohio pai ko Heaha. Kia ora Billy. Do you want to just share ko wai no hea koe? No apukura ki au, tēnei taha o te mamama, e ngāpui ana tēnā taha o te papa, ngā tihine kāwati. Ka pai. So I hara mai tō rōpū, ki roto o Taranaki, kei te Waimare. Maybe you can just explain your rōpū that's arrived here today. This rōpū that come down with has come down to Tiaki, all that mamai that's out there. Me ta tinana, the hiningaro, the wairua. We've got things that we bring from urban, to show our people a new way and different approach. I myself has been an acupuncturist for 16 years, but mo te mahi Heinemann, Mangu, and Indians, they got all different ways of approaching mamai, and it's we're here for this this moment, and to just say, words are only cheap. You know, being happy, words are only cheap. But we say, mahi kita mahi. So, yeah. Ka pai, so I katahi anō ko mutu tō mātou nei pōwhiri, so just finish the pōwhiri. How's the wairua in the atmosphere? Pēr te wairua? Pai te āhua, taku āhua na, la wairua. Ana kiti ana kia this morning. We wake up, we see our rangatira. He looks down upon us. Last night I had and our fairies come to talk. I could hear people in my head. I could hear those people up there. They're Pai arihi? Aye, the pai arihi. And just to come and look at us and check us over. Because to see if we are tika, whakapono. And they see everything that we were sleeping, talking, laughing. Just bringing our heart with us, our mahi. Yeah, aye. No mātou te maringi nui ma koutou ki te hara mai ki roto I Taranaki. He rangi a tāhua tēnei, ka kitea te whakawhanaungatanga. Just to those who are watching, they have a bit of a kupu for them, just they're thinking about coming along? Come, haramai. We can teach you, I myself, like I said, I hold a tool for acupuncture, but I do acupressure, I do colour therapy, I do magnet. Haramai, it's only easy. I will show you within 5 minutes, easy, how to take a pain away. I'm not saying I've got the only tool in their toolbox, but just another tool you can pick up out of their toolbox. And how do people get in contact with you and of the rōpū? Manerewa. You can just ring up Manerewa Otea Whare and Manerewa Marae from Lacey Road. But we'll leave some cards here, and we have our Atumuaki here. She'll give you all the information that you could ever need. Ka mihi mo te wā kia whakamohio pai tō kaupapa miharo, te kaupapa tangata, te kaupapa rongoa tēnei. Nō reira, kei te mihi te kia koe matua Billy. Kia ora.